मैम खुरमजरी अदो नेंगब्रे बसे इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंबाम Manung Hutna हरिबा 360 degree analysis of news and events ता मैम बुताराम नोक्चरी इंग्लिश अंगनी तरा मरी की अक्टूबर था मक्तदा मणिपुर दा लोकायुक्त एक्ट है बदे खुगी सेंजा थुमजा थिंगनब के दमकता सेम्बा एक्ट असी मणिपुर दा चनरे हाइदुना गेजेटेड नोटिफिकेशन थोखरा मतुंगदा लोकायुक्त एज अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अमोइना होजि फाउबा थम्बंगम द्रिबासी मतांगदा अदुगा मरुइना सेंजा थुमजा मथरुगे दमकता मणिपुर की सोसाइटी दा मथौ तारिबसी करी करीनो हाइबसी मतांगदा खनने गुनबंगसी इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लेंसन लेबिरिबसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन Manung Hutna noted senior advocate Oja KHAIDEM Mani ne hamtar Oja Mani Butram Mokcheri, welcome to the show, appreciate you joining. Thank you. Also joining us, National Campaign for People's Right to Information NCPRI की co-convener Oja W JOYKUMAR ne Oja JOYKUMAR Butram Mokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. Also joining us, United NGO'S Mission Manipur UNMM की secretary Obiriba Oja NOBOKESHOR ne Oja NOBOKESHOR Butram Mokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. अहानब क्वेश्चन से ओपन क्वेश्चन होना ओजा हम दम थमजरगे तो बोई ओजा मनी दगे होजरगे ओजा अखोई लोकायुक्त एक्ट सिदा नत्रगा लोकायुक्त सिदा लागत्रंगे सिदा अखोई सोसाइटी अमदा मरुइना मणिपुर गुम सोसाइटी अमदा करप्शन सेमजा थुमजा से मुथत के हाइबा तारगदे अखोई पर्सनल लेवल दा मयाम दे करप्शन थातो ए तौरो हाबी वाखलोन नत्रगा वासक लोगबो फावबा इलेक्शन के मतम दरमियाम थेंगनै अतै मतम सुम थेंगनै अदुबो वासक लोगबो खतने यादोरी ब्रत तसेंगना अखोई की सोसाइटी सिदा मथौ तारिबसी करी करी योजना खतन थंबियोजा प्री रिक्विजिट से करप्शन से कोई याम वांग न ले रहे कोई के पृथ्वी मनुंग दा इंडिया से उम्पु हुमद्रा की मनुंग दा लेपाक मैम से मनुंग दा ले रहे अदुगा अमु इंडिया की स्टेट सिंग मनुंग दा मणिपुर से न टॉप ता ले रहे आदि अमा नि फर्स्ट सेकंड के मनुंग दा ले रहे करप्शन से हिरम खदे मक्ता करप्शन से ले रहे करप्शन याउद्रदी कोई के समाज से फेल होर बदोंग तौ रहे चुमने की ngakcham yaugiba lep thumba da natre करप्शन से याउद्रबदी हिंबंग मरोई तबगी खुनाई अमरोम दला ए कोई किसी याम है निंगरब पोट अमा मरम मदुना करप्शन की यामना फत्तबा सिंड्रोम करप्शन से कलाई कलाई दे तौवी हाइबसिदी आइना हाइरुद्रगसु करप्शन की मफम नतबबो मत लेतरेबा मी खरना लाना ओइना आइना तौजरोय हाइबदु न यारोय अदुगा अमना तौजरोय हाइबन यारोय अदुना हाइरिबा मयामसिदा करप्शन से थिंगना बिगी लंबी सी सोसाइटी से चेंज तौबा अमबुदि चंगबा गुड गवर्नेंस लेबुदि चंगबा मदुना मतम खरा चंगबे वानी हौजे करी करी तौगदगे हाइबसिदा पॉलिसी प्रोग्राम ना करप्शन थिंगना बिगी मचागम ओइनेबा फॉर एग्जांपल चौहाई हाइबदने अखोय सासोन अफबा सासोन अमा लेहलगा इफेक्टिव गवर्नेंस अमा लेहलगा अखोय लेरिबा मंत्रिमंडल एमएलए लेरिबा मयाम सिगी चही चही की एसेट लाउतो हनबा देन अखोई ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंह फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू मखादा लेरिबसे मसी बावबा मागी संपत्ति एसेट लाउतो हनबा अदुगा थबक लौबदा एमपीएससी की तौरिबा सुमाइना अवांग ग्रेड तौरिबा सुमाइना मखागी लोअर ग्रेड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हाइदना थंबा अदुगा लोइनना थबक लौबा मतमदा अखोई वीडियोग्राफ तौरे हरगा लमजेन चेनबा इंटरव्यू तौबा चेंगबा मयाम से मयाम के मांगदा ट्रांसपेरेंसी लेहना तौबा हाइरिबा खरसी तौबगा लोइनना अखोई लोक आयुक्ता मसाय होजिक खनर कदोरिबसे मसी लिंगदबा यादबा अदुगा लोइनना एंटी करप्शन सेल अमा एंटी करप्शन स्ट्रगल कमिटी अदुना प्रजागिनी गवर्नमेंट लेवल दा विजिलेंस सेल दना यारोय एंटी करप्शन सेल हाइदना हंदक अनुभव गवर्नमेंट लाइबसे मसीसु यामना पुनिंग थौगनिंगाई अमदि ओयबा अदुना हाइरिबा मयाम से मसी चंगी होरेन दरकार लेबकना लोग आयुक्त से करमाइ तौबनो हाइबिदु मा आयमु हाइजके याम हाइजु जा मथंग से जज कमांड लाचगे जा हंदक मणिपुर गवर्नमेंट की सु फुल फ्लेजेड कैबिनेट से कोई कैबिनेट ट्राई थुसी मपुंग फाचाव थो मतुंग हाइबा तारे अहानबा कैबिनेट मिफम मार्च की तारीख 19 इराई नुमित ममांग चेवल पांथोखरे मदुगी नुमितुगी मरुइबा कोई डिसीजन सिंगसु मणिपुर द ट्रांसपेरेंसी गुड गवर्नेंस करप्ट फ्री सोसाइटी में पुरकनाबगी याम चावबा कोई डिसीजन मयाम लौखिया तर याम डिसीजन अदुदंग आता चक्रे मरुइने एंटी करप्शन सेल अमा लिंखतपगी वाफम सु फोंदोखिबा लेरे हाइरिबा एंटी करप्शन सेल सी एमसीएस अमदी एमपीएस की ऑफिसर ना चीफ मिनिस्टर की ऑफिस लेरे मसी यिंगसिनगदबनी हाइबगी वाफम लेरे अदुगा फोन नंबर फावबा डेडिकेटेड मोबाइल नंबर अमा पिथो हाइबता हाइरिबा एंटी करप्शन सेल सी मसी लिंगद्रिंगे की ममांगदा नत्रगा मसीका लोइना लोइना कोई 2014 की अक्टूबर थादगी चनाबा हौखरबा अदुगा बॉडी ओइनदि लेत्रिबा लोकायुक्सी मसी हान चनहन बियु नत्रगा अनिसि पुलप लहन बि हाबगी वाफम मयाम डिमांड तौनरगली अदुबो होजिकी एंटी करप्शन सेल सिदगी हौबिरगा लोकायुक्त फावबगी सिदा मसी तंजा याम चारे अफबखो हाइदि
तसेंगना करप्शन थिंगननबगी थबक से हौरेन लोबिब्रा कमायंग बिजा Manipur sida aje khoi ki corruption ri senja thumja hai basi it is becoming a socially accepted norm sama samaj ya ba chani bi mo oira khreba aduna Manipur da corruption thing bai basi corruption thing na ba committee ma sem je hai bam tam da madu committee du gi member oi je ge na wanu ba gi film da le ri Manipur okay aduna ngasai gi lai ba poti yengbiro akoi na OBC gi certificate loba the income certificate loba kanda DC office in DC office na lupa yang khai chama chum chamni ni ri bako ai khoi pi de ba pi de ba yam kana khane bi staff sing duga ada ai marum na hai ba lupa sama ko office certificate pi na lik man ge pi to hai that is the things in the mindset of the people aduna handak lai ba maina cabinet full ga maina corruption gi selama education selama anti-corruption cell hujik ti moina information location ba complaint location badani ma na ek se kamai to je masi pajada khangandri aduna akhoi masi je haiba ngamde adugi mamangda akhoi gi Manipur public servant liability ek kaine leiba adeda akhoi gi seja thuna to ba sarkar gi achok officer sing ji kaitare asida high power committee na chief secretary chairperson oiraga moi gi mathakta inquiry to na ba leiba adu fail oigrabani okay aduna hujik अनोब गवर्नमेंट से लापकादा एटलीस्ट करप्शन सेरम तौगे मैम इन्फॉर्मेशन बौदी मोय कंप्लेन बौदी मोय लोंसे लेदना मोय कमाई एक तौदे गेदो लूरी बदी लोक आयुक्त खंगदम खंगदे एनी मणिपुर दा असेंबली दा आइन सेम मतमदा मसी मांगदोना सिगी ड्राफ्ट से पीपल खंगनदबा पीपल मद करी यावो दगे हाइबसी मदगी वोट लौदबा इवन पास तो बहुतजु तामनियोय को बुकिना तगे करानो कोई करोदो ऑफिस तक गेजे करोगी प्लेस चलगा फंगबोनेबा पब्लिक डोमेन द फंगंदबनेबा आई हुजी पार्लियामेंट की होरगा एनी इंडिया की स्टेट एक सम का सेम दिगे द ड्राफ्ट से पीपल द हाना लोइना खंगले बोजिकती मसी इंडिया की अनोब चलबिनेबा सी मणिपुर द सु मसी तो बम चंगी अदुना हुजी की लाइबा अनोब करप्शन सेल जे असांगमदि करप्शन सी के करप्शन सेल जे हाना लाइग्रबनी पुलिस का पैसा पालिसी मंगा चाउ लोबगी फाबा इनक नकपा आसाम तौरबनेबा अरु मणिपुर दा नहाने की हांगे कंप्लेन याम फंगमनी अदुगा मसी एक से कमाई तौरगदिगे जे आइना जा हाइजरी तो हाने की पर्सनल लायबिलिटी एक दा हाई पावर कमिटी ना तौरगा सागी थबक तौरुबा सस्पेंड तौरबसी हंगलेबा कमाई हंगलकेनो खंगदे पब्लिक दा हाइदि अदुगा मोइना हंदकी गवर्नमेंट सिना ट्रांसपेरेंसी लाइबा गवर्नमेंट अमा तौगनी थमगनी हाइबनदा हाउ कमाई ट्रांसपेरेंट ओइदोइनो हुजिक मणिपुर दा आरटीआई एक्ट चनगरे अदु गवर्नमेंट की थबक थौरम खुदिमक Section 4 da RTI gi Section 4 da sumoto disclosure voluntary disclosure moi moi phongdo ko damne ba mo phongdo te mari bu sarkai department ayam ba je adu kamai no ji transparency ka kamai na thamdoi no okay adu huji anoba da di huji ki corruption thing ba se da huji anoba huji pithibhi da participatory democracy na ma lai yam anoba ta ma democracy ta kamai na praja sina participate ta udai je mase McGill University ni ka to tam da je only through RTI, right to information, freedom of expression, Kudanga, Prazana, Madugi, democracy, the participate or Kata, Udamika Hayo. Aduna Somda, RTI, the Bayarway, Aduga, Masagi, Low IUTC, Nestin, the Hagan, Sekuna, low party, do never. And the low party, Shemdam, Mam computer money, say Albin Kazuana, Magi, Shembagi, the Gi, Anna Hazari, movement of Kopito. Money put the Masi low IUT 14 Zemasi passed on among the way drafts to Kante. adu masi pass to say house the member hum phudo without discussion without interaction da adum tawgibne ba adu ek si masi ai yam effective oine ha basi ai hoji thajadri ek si amendment daga lady if the new government commit to the people like moi no ji anti corruption cell ma hanga telephone kan mo piri se sumaina dokta gadi ek si jo moi amendment to daga lady okay ek to su amendment to mathok tari 2014 da chana bhokhi ba dum loba ek ni body semdri have ni body semnu gi tamakta mamang da khoina congress ki music lakhu matam da masi kari kari mathok tari gi have matam da maruna opposition da leader laita badagi masi yada bani have wafum su phondo khibal lere aduga khoi chief justice am laita adu ai oja ke da su lakse jada lakse ne ai jana pakisho da lakse ni oja hoji anti corruption cell sa bagi government gi side ta yam phajaba initiative am hodok bo hore adu 2014 dagi chana dana natraga सेमद्र लैबा लोकायुक्ति हुजिकसु मयामनसु मसियाना चनहन बिउ हाइबगी तोंगान तोंगान सोशल वर्कर अमदी अखोइ आरटीआई एक्टिविस्ट सिंग हाइना बहौरे ओजागी मियंग दरिकम थंबी एटी अखोइगी एंटी करप्शन सेल लाकपसिना मसि अफबा खोंथा अमदी ओइरे अदुबो लोकायुक्सि मणिपुर गवर्नमेंट मसि थवाई याव याव दे हेना खनबि बरा कमा यंबिउ हन ममक्तदा अनोब सरकार अखोइ ऑनरेबल
Biren lit CM oraga chathak pachda anti corruption sale ma hang se am positive oiba my step dena khoi logjai we appreciate the government aduga karigumba sigi idea concept ama khoi corruption si the response taunaba lakpa kanda khoi many homework has to be done maji one approach na yaroi multiple approach man changom daga tai adugi discussion debate taunaba assembly da natraga magi cabinet intellectuals na expert lawyer ki lady police ki lady mayam experience level mi mayam si discussion ama daga tai khale ado akoina sum observe to bukanda selama hangre ana hairaga adoi da thabak loi budung toy marandi selji hangaga karai bhauba prajana madu thaja bathamni karai bhauba complaint toraiba mi singdugi protection pibang amgodoino natragadi protection ji pibang amdragadi mon the threaten tawba khotpa mayam toraga sai mi sing se tam withdraw tawbi aduna han bada khoina yam daga tabsi magi yamne strong political will dam daga tai moin tawger ga dingamni ngamoi tawro hergadi madugi dum problem lerni ado koi gi modadi choida my political will si leini tawne an khale han bada khoi yamne important noibsi hojiki report tawrkadoriba corruption tawre na tawrkadoriba mi mayam sigi courage am pium daga tai so this is our future aduna madu ta thingnagado risks mayam singsi moi ngamni habagi aduga moi gi risks mayam du ju protect ong ne habagi sakana insurance pium daga tai for example simple da hajik legal unlegal small arms mayam ma revolver mayam nongmi mayam ma community chai na lady masi mayam ji lon khongkot pam daga tai adi nongmi du paina ga tawna ga du thok ne ko aduna hajik corruption de involved tourist singsi amna choba criminals mayam aduga smugglers mayam aduga even political wing they am powerful mayam yawbani na even institution government institutions yawbani na moje response wal aduna madugi step ma akoina response wal daga then long term da akoina khanga doisi how this corruption cell ama anti corruption cell ji how it can convert into a anti-corruption commission, independent commission against corruption. See, for example, South Korea, Hong Kong, Singapore, the Chhattisgarh mayam singse. Masi chahi taruk ter ki mamang da koi Congress government da request orga Manipur de ki mi tara mari mga gum tharo ni Singapore da. Ado hala aba matung da moisi tumin legre. Aina tawa pau do de si de koi loin phara ani. Aina haibom le. Ado phaba for the future of Manipur. I commit some crimes. I should volunteer to take the responsibility. I daga taragadi, I liable orgadi, I should be in the jail. Maramdi, see akui mayam future ni, I family future nate, adu I thandagi nate. Aduna yam long term magi structure si mayam khana bimam daga tai madugi independent commission se makanda who will operate. The operate si MCS na IPS na atana yaroi. We need a special group of people. Yam well trained toba. Manipur ki dong ta khanba Manipur ki dong ta thawai thar gen khanba yam naha brilliant of graduate fresh graduate me am daga tani police department ki vigilance ki pushal lak padan de yaro already moi polluted over my am sing aduga moi sing si well defense ki training people daga ni maram di Hong Kong da they have about 700 soldiers the civil ni moi dress sete aduna moi naga tawriba response me am dong si bo da moi pai no is capture hai okay they use the gun aduna madugi long term struggle lama daga tai aduga madugi kano si pharaba matungda koina judgment si tawni adagi amuk corruption si community degi kamaina reporting la kadoino madugi report lakpa ganji aina agi mobile da tawu taragadi ai mobile number khangani kai mai gi ming piragadi ai ming khangani adugi risk high work pani aduna madu pidana akoi kamain tawni kanaguma courageous oibana PBI courageous leitabana akoi matam khuragi oina sumain tawbi aina ngasi mi amani maming PBI aduga chahi mari mangai matungda di mi lising amana pe puse aduna madugi structure si top magi sale du degi nadraga independent commission du degi akoi down to the village aduga community da madugi structure ama semakuma akoi daga tai adu idul id yam irai line tawbi aro
we have to plan for under 50 years. Okay. 30 years plan to okay sang na mieng sang na yenga masa plan to mathau tari habne to buja matang sila chani gi siwa khoi lokayuk se man masu lokayuk ama thambiro di hare 2014 da masi chana hograbni na hojik thambiro hare mamang gi khoi congress government gi matam da hare congress ki musing lakhu matam da kari gi dam ta hojik phaba lokayuk se laitribano han hai hangbo matam da masi khoi opposition gi khoi leader laita badagi na habi yakum phunok khre opposition gi size laita badagi adu handa ki sida opposition gi size yam wange masi gi damakta lokayuk se lana gi damakta mathau tari bisi kari kari oja khoi gi manipur government mamang da palam government hojik phaba lokayuk semdana thamambagi mkhoi gi agenda hai ga reason se kari man bi hoi madu maram amma natraga ma on one pretext or other da moina madu tawdana bo honadana lai okay maroina hairi be rasda ina khare na kumna khangi bisi 2015 da ai ge public interest litigation ama thaya ba ai ge bar ge vice president oramba yankopum prayokoma hangang khabam dagi asibu petitioner oireraga adumba high court of manipur da public interest litigation ama hoju juma pending lady panam na changchela e okay adu da kanna takshan migi matungina ai selection committee hai tare chairman da gi honorable chief minister oiba the speaker the opposition leader chief justice of the high court and moi ma'am na khanba adum jurist ama hairiba jurist su hausi khalle aduna hairiba selection committee moi manga na khanaraga selection committee sida amu search committee ama mu leine ba mi kharana saba aduna kana propose to be a to be b to be c to be haina maram mayam piraga madu selection committee de piraga selection committee na kupna kanara kanda majority na ya ba ado madu thagal eraga china chairman ogadamni china member ogadamni adal committee sida lok ayukta ge committee sida member ahum laigani amana chairman ni chairman ji high court ki chief justice oiramba oiriba natraga hojika high court ki judge ama natraga adumba eminent personality ama adum status leiba haitare adugumba ama ada atopa member anina amana high court ki judge ki oiramba haitare retire high court judge ama do compulsory ni ahum subasina lo khangba aduga corruption gi mongda khangba aduga tongan ba hiram kaya da kupna thengnaduna lakpa adugumba miwai ama awagini hairiba singse chairman jana chief justice ki tolo phangani magi chamana facility pigani adu member ani chuna high court ki judge ki status ta pigani moi cha chai masa gi chai yankhai de gi na humdra bawgi manuda leiba ogadabni adu 5 years ni hairi basing je khanna bang sai selection team che chief minister na chairman oi base asida close ama yauri aba kali yauri ge bu selection committee sida member ama wat padagi maduna khanba yadre haiba pot asidi leite hana hairiaba kare hana hairige bu chapchaba I haige no appointment of a chairperson or a member shall be invalid merely by reason of any vacancy in the selection committee selection committee da mi ama absent oi vacant oi ai opposition leader leitri natraga speaker leite natraga chief justice leite haidana mi ama chumne gi mi ama khak normal wat pi gi damakta na masi khanba yararoi okay haibasi yaroi aba ana masi matang sida ama chu akoi da human right commission gi chu leyaba ko matang charing da ama hai hogeni chingni da human right commission ji 2010 de gi hojik pauba function tawdre haibadi member khandre chairman khandre aba mamang da RK Karna Rajendra ne nongyai ne tawramba 2010 gi me ge adai da loi khare adu da gi ne chai taruk tere che hatre ba kari gi noi bu adu chu tongan ba public interest litigation lei ba ani hom adu da government khomib se chief justice oibina ba leite chairman oina ba retired chief justice thibu phangde adu gi member adu du phangde adu da haya ba adu bu sig chamana na human right commission act su haya ba adu da na chief minister ga speaker ga opposition leader ga ahum sina recommending committee ni ko moina torkanda governor da ming pekal ga governor na warrant tho ga khangedam ne ba adaida hairi ba sing adugi committee adu human right commission adu sabakanda member ama watpagi damakta commission do function to ba yadi haibolite ba samna hairabda chief justice retired chief justice se phangdre ne retired chief justice se phangdrabor di chumne gi high court judge oiramba di leini dana koi da mari manga lere chai humdra sudriba leri dana aduma or adu su phangdren khallone
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯒꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯏꯃꯤꯅꯦꯟ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯣ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯦꯔꯒ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯆꯤꯡꯕꯗ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯅꯦꯕ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦꯔꯒ ꯑꯦꯚꯦꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯔ ꯁꯦꯅꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠ ꯖꯖ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯁꯨꯗꯗꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯤꯗꯔ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯛ ꯃꯁꯥꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯃꯤꯌꯥꯔꯂꯤ ꯚꯦꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯕꯀꯦꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯣꯛꯇ ꯈꯛ ꯂꯤꯡꯉꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯀꯦꯁ ꯈꯔ ꯇꯧꯔ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜ ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ RTI ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯑꯦꯡꯒꯜꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯁꯤꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯃꯕꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯨ ꯍꯟꯊꯒꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯋꯨꯃꯟꯁꯨ ꯍꯟꯊꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯁꯨ ꯍꯟꯊꯒꯅꯤ ꯑꯐꯁꯨꯄꯥ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯐꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕꯗꯗꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯇꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕꯗꯨ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯑꯦꯡꯒꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯡꯉꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯕꯤꯅꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯟড ꯁꯦꯁꯟ ꯖꯖ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯤꯅꯦꯟ ꯖꯨꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ TH ꯏꯕꯣꯜꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯔꯨꯜ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯦꯔꯒ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯀꯔꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯔꯨꯜꯗꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯅꯣꯡꯂꯣꯞꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐꯪꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨ ꯆꯪꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯔꯆ ꯄꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯇꯣꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌal ꯋꯥꯔꯀꯔꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯖꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯎꯀꯤꯜꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ 15 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯂꯩꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ 50 ꯍꯦꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯕ ꯄ꯭रोस एंड कॉन्स अदु येंगननबा अदु येंगबसिना प्रिलिमिनरी ओइरगा मोइना मी 10 मु थागलगा 5 मु थागलगा अदुगी मनुंगदगी होंगबा चावबसना चेयरपर्सन गी होंगबा चावबसना मेंबर गी सिना पब्लिक तगी सिना जज मरतगी हाइबिसि तौरगा पिखलकदुइनेबा अदुगुंबदुदी हजि वालिबा माले अदुबा अनोबा सरकार लाकपनिना अनोबा सरकारना मसि याम थुना तौरकनेना खल्ली लोइना लोइना ह्यूमन राइट कमीशन जो तुमदना लेहौरिबसे मसि मुते हिंगलन यायना खल्ली ओके मणिपुर गुंबा ह्यूमन राइट्स मियोबगी हकसिंग ख्वाइदगी यामना खोंगाई खोंगाउनै यामदि तोइना खोंगाउनै हारिबा मफमसिदा ह्यूमन राइट कमीशन चही 3-3 मथौ तौदन लेरी एट द सेम टाइम करप्शन ख्वाइदगी यामना लेबा मणिपुर की आदि इंडिया की स्टेट सिंग मनोदा ओइरिबा मणिपुर दसु हारिबा अखोई लोकायुक्त बॉडी से सेमना लेरी मसिगी रीजन मयाम ओजाना अखोई लीगल ओइबा पॉइंट ऑफ व्यू दे मरने सिलेक्शन कमिटी होजिक लेरे अदुगा होजि मखा ताबा थबक याम कन चथरी अथुबो मतमदा अखोई बीजेपी गवर्नमेंट से मसी पाखलक याबी वाफम दि थंबिरे अदुबो असुक सांगना 2014 दगिना होजि फावबसी लेरक्तबगी मरम सिंग असै ओजाना वोकेशनल हाइपेक्टापि सिंगापुर ट्रेनिंग चलुरगा हलागा मदु अप्लाई तोरमदाइदा मसी तरुतारते अखोई म्याम जलो चपक तारे ना तुमि लेगिमने जो हारि ओजादी करी मियंग थमि साइज अखोई लोकायुक्त साम सांगना व्हाई नॉट लोकायुक्त सो फॉर सो लॉन्ग सांग लेरी से सगी लोक आयुक्त सिना स्टेट की ओइबा एनी हिरम दा तौनबनी अदु तसेनी एंटी करप्शन सेल जी
rural development department da hana 2010 dagi lay okay lok ayukta oigera masi khon ombudsman kawi MGNRGS ki ombudsman kawi hojikti central government na moi de piri power si swast bharat mission gi makha da loko de saba adi IY Indira Awas Yojana na yum rural housing ga se non ma inquiry kai gi si anti corruption cell si 2010 da piri bane akhoi ma tamna deputy ombudsman oiba kano akhoi de lagbaji pradhan mai license gan ulami kano se tamno bon hai gi do license gan ulami ni kano akhoi office pa me thabu da kwada aduna akhoi ta gi order yam ta greba kai gumba complaint enduna high court da salagadi ngasi bo da akhoi ta gi akhoi di order hai di award hai masi ngasi bo da high court adum abhel tawna dum lei ai di reject chate ba aduna madu po da sakar adum action lawda bane ba so long sai gi ai haje lok ayukta oigera ombudsman oigera akhoi gi Manipur da kare ba legislator honorable humpu je moi wa khokti gi moi kokti gi wakhan di thokpo amta lati sini haje toise okay adu masi ai di central government to pana introduce tor ka da ai di moi wakhan filter pone ba adu hoji se khon hai toise sai tamono bon habi gi dunia khoi welcome to we apha khongtha amadi oi lo ayukta gi su amai so yai adu bu ngasai gi moi gi wakhal gi tawge na ninga ga tawgi ba natraga su hoji masi pithibhi gona on India gona tawna ra bani na masi kamaina tawda gi habi di moi yam khanba ma adu ga masi gi modality ama of resident kan ma am ji guideline ga si moi yam padan sema changi adu na hoji su ngasai aina haijari sini asai gi loimba gi natabita just rural development ki rural people rural poor hai sigi demak de hana dum anti corruption cell je ombudsman dum lei bane aduna maduna tarakwa order sing je sakana othokta bane ba huji ju lok ayukta hapakanda madugi mana tarakwa order direction me am je sakana thapuk lokotragadi sai political will hai je tawge haibama dum changi ba aduna 2014 da same exi huji phawba kari da mukta mani bodesi body hap da bun hai ka da ngasai gi mon opposition leader leite na moi gi hana gi former gi government ka mun hairam bado madu di amne ikai ningai oiba machin thibani madu di asai ek to si lai jare aduga moina chief information commissioner hapasu RTI gi chief information commissioner hapasu speaker chief minister opposition leader ne ba adi kamana opposition leader kamana yaoga si chief information commissioner kamai khan giri ba NP huji di wori je NPF ki manga tru ka ba degi ama akhoi ta ba da ma posili da wena ma khalaga da moi ahum khalam bani hai aduga asidi khali aduga hujik akhoi na haje ga doisi human rights commission oigera lok ayukta oigera information commission oigera horrible oning oisanu mada akhoi na hani government concept da moi na haibe in ba moi makhala saben orak pai di retired person gi magi retirement gi kano post ama oi pothabam je masidi ado government sina ohendana ba ai appeal tawjeningi haibidi tangai phadana ain di ekta haibudu tawraga su aduga member khara ama khara di yamna imminent oiba yamna sangjang lawba hana government gi thabak tawam da ba haitare aduga magi public kano laiba kambu oina hapaningi aguga sagi maram di ganda retire salabo officer sing na madugi podo sum pai leitar gadi information commission orsu ko mun thabak dong madam da post retirement gi post kharmadagi moi thabak si chumna tawang makte ba ai na masi sakai pheba tawgadi ai retire tawga da suba post am phangba yaina adu mai khanba pot lae ba si mari bu thok dem na te thoi ko aduna ngasai gi akhoi asai chief information commissioner gi state information commissioner gi application ji advertise tawga kawe ba akhoi myam thai akhoi ju thai lo eligible oi adada Manipur gi yamna integrity leiba IS officer masu retire officer masu thai adu khantadana IFS khali sin sas committee ta ko ju sai khalak ko ka moina yamna competent oi ba yam efficiency leiba mi do khalaga dis good adu natadana madu khalak lagade ne sai haijabado Manipur da di senja thumja thingje committee semje hono tawda member oi gen one me do adu phibam da hoji gi information ka khali mong da mai khan gi taragadi madu ai khoi lai bak thibu oigeni aduna new government da honorable chief minister Biren hana pong journalist one lakpani aduna prajan kari fil tawge se man khangbani aduna hojikti man anti corruption selam hangkan da lo ayukta jam thuna hakani kali hana gi former government ta sena tongning da bani okay hana gi political will war patagi tawki masi lai gi tabne habni handakti masi work pai ai maroina anti corruption cell ga hangdor posi masi indicator amani haiba gi wafum duni matang sele yojana pagi so lakchani se ngasai yojana takpi khibta khogi complainant singi security protection yam maru oi masi laitraga di mayam aki bam laidana cell hangba targa su natraga khogi lokayuk che hang targa su mayam se tamna loi handona khini haibani adu at the same time masi security protection se nithina leire haiba targa su ngasai gi oja anina su takpi riba khogi maru oina political will have tare masi leita targa di laga leiba targa su khalaiba mi sing do
competent oida ba haga rantar ka moida favorable oiba music ata khala bu taragadi hairiba body me amse lejaba targa su corruption sidi admo hing na Manipur legadra haiba kya choba question amdi leri kari habi ni hoja chume an bada khoi corruption ji Manipur da ngasai JOYKUMAR na haibi ge ba am sang na degi tammanin haibi ge ngak thum badi hen grade se akoi na PDS ki cheng gen badegi na Manipur ki protection ki laiba nongmai mayam ma police ki kai gi recruitment ki sigi level box da high kano corruption level ladies adi sarkar gi laiba nongmai purak pasi la lobu ge yong pura im ne ba ko si yor gong yan thong na bi tai subject to correction these are the few observations we have now hajik akoi na lairiba MLA humpu si akoi na anti corruption cell is kaino adu si kaidobui hangdoi no sina moida camp sokani natraga future camp kanani habagi capacity building daga I mean they are very expert in their political field but in certain transforming the society they need certain capacity building adu natraga di moina loina master we na habu kanda su aranba laini aina loi khange habu su loina aranba laini sigi parts atopamna bharat ta world gi oiba BBC ne study toy more corrupt political parties in the world first see Pakistan ki political party man way fourth in India ki political party man way ai maming bi hajar roy now sigi structures idaida akoina sigi challenge si kamaina pushalaka doino aduga challenge si oithokpu yabra yadabra aina khanbiram be si oithokpu yani we have a full confidence to the government including opposition Congress na jigo opposition ore BJP no ore both of them need to work together adi moi phajna coordinate tawna ngakpum dagani moi political concern moi political party ki concern is very important we are respected but for the future of Manipur both parties need to work together nattaba taragadi praja sing si asugi matik sauduna leire pendaduna leire praja sing ki ihau kya hogre sim namdaba ngamoi normally all very intensive uprising lakanda that they cannot suppress and they are going to lose even they will have a very bad future aduna di akoi khuding ki future hoina bo hona bada hajik lairiba present government aduga hanagi government si akoi honorable CM ex-CM we be long experience he knows many things aduga hajik laiba anova CM jisu he was part of the government he knows many things adu hajik kari tawgada ge dus khangmunina punna sigi common minimum program da akoigi corruption anti corruption si structurally combine tawgada ge haibagi wahum si khun thammam daga tai aduga asagi protection gi matang do praja sing si da madugi awareness bhab tahanba trainers mayamum sengkotpum daga tai what is corruption combine tawdoino adi prajana su tawdana bagi religious institutions mayam loina ba oza mayam training porpa syllabus ta hapakpa syllabus ta happa yadragana akoigi extra curriculum moina mayam da tambirakpa Sunday school da mayam tambirakpa adigi many akoigi educational materials puthorokpa mayam sing se koina puthoraga tawbum daga ta adu masi tawno honabada nasai aina haijabado we need a strong group of young people who really committed to transform Manipur okay group of young people adi fresh dynamics sing mathok tha bani handigi tried and tested mayam si mathok budi tarmbai adu young minds sing se hen mathok tha oja aswai jiro oja JOYKUMAR respond to man habiu abu bu gidai kan supplement tawjen mazai protection matang se hujuji India gi parliament da protection of whistleblower bill le namal amaji pending lai ri hujuji pending lai ri the protection of whistleblower bill le na masi ek ondori ni masi UP government gi matam de lai ram bani recently huji laiba BJP government na madu semdok pi khoi national level da masi yamna khoi ji criticize tawnari ba adu khoi masi namna pass tawna khoi lobby tawna bi khoi NCPRI yam kan honari ada sagi ka bai whistleblower hai ba ngasai handak hangiba corruption cell je sida tawdoi mi si khoi whistleblower ko ne ba whistleblower ko ni masi protection gi je huji parliament da bill ama huji pending de lai ri ba masi bill je aduna aina swaida kitang honorable chief minister Biren gi initiative ji phai haijaraga su national level de lai ri ba BJP gi magi kano gi wakhalon siga Manipur gi BJP ga wakhalon siga so whistleblower protection gi matang de kitang farak lai re okay aduna huji su
अखोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक आरटीआई सेम की बजी नेशनल लेवल से 2005 तनी अदु ममांग दा आसाम के लोई सेमनेबा मणिपुर नसु तसेंगना ऑनरेबल सीएम चीफ मिनिस्टर अमसु मागी कांगबू अदुगा ओपोजिशन की कांगबू मसी फजन करप्शन थिंगजारगदी साइकी हाइबिग्रिबा वेस्टर्न ब्रोडर सिंह फजन प्रोटेक्ट तौसी हाइदि कंप्लेनेंट सिंह मंगाक सेंजारगदी होजि पार्लियामेंट लेबे बिल जमा लौथरगा मणिपुर के असेंबली दा पास होबो याइना एक उन बे याइ अदे हाना की यूपी मतम लेरंबा होजि बीजेपी ने समदोन होनो प्रोविजन सिंह एवरीथिंग होजि वेबसाइट पब्लिक डोमेन फंग गाक्तनेबा अदु होजि अखोइना याम रिक्वेस्ट तौजनिंग हाइतारे को होजि अनु गवर्नमेंट सेदा मदुगी वेस्टर्न ब्रोडर प्रोटेक्शन बिल लु मणिपुर दा लोग मणिपुर की एमएलए हुजिना पास तोक अदु मणिपुर की एम तो ए अमा ओहेनबा मंदि राइट इन्फॉर्मेशन एक सी असम की गादी 2004 दा सेमिने नेशनल लेवल की पार्लियामेंट की 2005 दा सेमिनेबा आई अखोइ अदुना ngasai handa ki election ki matang da su BJP ke Congress ke tongna baka du dai da akhoi ne yam pen da ba khara adum lai gi ba akhoi observation da maram di BJP na Congress government dik to ta di assembly kari kari ek pass to kare pazai ke am kana ba sem kare kari asoi ba ke dik to ni ba like that Congress na ju BJP na parliament assembly ek si se len question ek anu ba ma semi mam da sok pa ya ba whistleblower ek pening thami suma me am Congress na dik to honinga paza da hidi yam na kare ta re vote pi ba da ngai na ba po ka to honing ba ne ba aduna now whistleblower protection act si bill se already parliament lai aduna masi in principle da or madu ki potu manipur government lor ga se semto ga manipur ki assembly da adu ki ek ama semadi bi aji ki anu government si ki khoi ki full confidence sai da khoi dum thamani okay whistleblower hui haibidi maruina complaint tor kada ba mi singa si ki protection ma khoi ki asoi ngam yaudana ba ma khoi ki matakta pressure laktanu ge damakta whistleblower protection bill na hoji parliament da leri basi manipur da masi semdo ga manipur ki na mas sem targa di hari ba khoi complainant mayam si da complaint to bata nataga corruption ki any evidence laibu matum da puthor pada ma khoi di yamna smooth oigani yamna nuai gani habani on the nobren tolje break ki matung da makha tarak poina lokayukta amadi manipur se karamna corruption free oiba society ma oigada habi matang chida makha tana khana jage break tam thonjar ke impact news meng tadno lebi welcome back adon engbir base Manung hunani a 360 degree analysis of news and events with me Raj Rongthangbam Manung hunata ngasi khana jarmi ba si manipur da anti corruption cell di lenga dore adu lokayukt hairi ba anti corruption authority na daga ombudsman asidi karama matam da lakadage aduga masi la matung da kadai phauba manipur ki society sidagi corruption asi na daga senja thumda si muthat pa na daga hanthan ba ngamga daga habi matang dani mathangi question si oja manida lakchagi oja ngasai koi ki complaint to gada ba complaint na koi anti corruption cell boiro lokayukt boiro complaint to kada ma amse ki protection security ki matang da whistleblower act han dagi lejar 2011 ke si 2015 da amend to bi habi option leri masi amendment bill sini pending leri soja whistleblower act sina protection action masi kadai phauba koi ngasai ki complainant mayam si freely akib amta yaudana masi complaint tok jabada nataga protection phangbada kadai phau masi mateng pangada ki kitang habi hoy madu in detail de yendri munda leide lei ekto aduga madu da hoba mayam ama leibadagi masi semdok pe ge mathau tai haidana lakpani masina protection di phanam na pi adu maduna satisfied oidaba mongda leibanani ada hojikki laiba log ayukta sida yam phajana tawba ya basi karinoibu selection committee se selection committee si hekta masi tawrsi ane hekta hairaga tawba ya roidaba oiriyaba si minister ga speaker ga manaren khalasi leader of the opposition lady adigi de ahum chimak tawrer kan da chief justice yauni adigi de atopa eminent person ama eminent jurist ama yaudori moi manga se manaba machangyaba maram pigedorimni chomne yama khanga doripsi yaning dripsi maram kargen ma to yaning de na chomna bhol lobudu yaro maram pi ge tamne explain to dorimi adu dige moi manga na khanga dorisi tom de heri lakpa me heta tawroi adu su yadi ai adu bu search committee na sa hari do section 4 ki 3 da manipur lok ayukta act 2014 je sigi matungina lok ayukta khanan koi ge selection committee da pinana ba hanana sem sadana search committee na mi thirukna ba mi ani khanga da ba hum khanga da ba da moina tara na tra kun panel da pe ka doni 1 2 3 4 5 and preference da hari ba mayam se maram piraga tawdine ba aduna hanagi hekta manai commission da natraga RTI gi da jike hari ba hum chini yarage heta yare hai ba ruling party na khara mapung oibanina chief minister ga speaker ga oiraga di ani china opposition leader do na man pa yai dana ko adagi mi ani ohum ga khalaga na opposition leader ga ma ka pb ba hana tawri ba mong chi ba adu tahun ba yadana ba lok ayukta didi khara tongan ba ma leire
aduga oigadoriba judge oigadoriba member oiba haitare ajigi status su high court judge gi mong le thammabanina moisi adum yam phajaba mong da lakani khali aduga sai joykumar chu hai gi ba lok ayukta ji semdok pui mathau tai chumme aba lok ayukta hana leiriba sida koi thabak nangnana ba tawbani haibasidi ai samang su masigi toram daida honorable MLA sing mingdi panjararoi ruling party gi amane da phone tawbana ba sigi era che adu semdok si selection committee da do hapsi adage adu dana adu tawsi gain session pi adu agoi matung hangning ai upai leiroi government puthorok panina koi di ruling party ni na ai koi marum pangsing adu kainta haigi deba ana joykuma haigi do maina chungang hangna dabudna te khatang poina mani hainer ga yare yare harga tawge aba aduna hairi ba asida di prosecution sanction gi matang prosecution sanction corruption case ma thabada prosecution sanction lo tarabdi adu kamai tawni haina adu di pulama kasi prosecution sanction darkar le dori aba adu lehendaba yaba mong khara laithokpa macha amu di yawi adu ga madugi lofum je che minister matak case thagerdi assembly di logulam ni haiba adu assembly na pass tawraroi kari noibu ruling party na support tawrani adu cabinet ki matak ta thagerdi che minister di sanction lodawni che minister na mai cabinet to kan ge hairgati ababa che minister na ai kaloi hairagati amani ko kan ga haitaragati adu somu rakalaiba aduga department ami ki makha ge officer ma loge di cabinet minister dige aya logadamni haiba adugum begi khara subject to correction aina naina badi khara yaugi aduna chingba mayam du semdok pa sadok pa ai di anna hazari na pamba lokpal bill aduga loinana state ta lok ayukta se even india gi do haraga prime minister su cover tauba aduga state harga chief minister su cover tauba aduga marum sabu bula adi marwaina uttara chaldara up ge thangna bodo adudadi magi lok ayukta si khwadi fajalibdi moi di chief minister ge aduga amagi thaba kanda moi member si tare la kanu oibane ba ko subject to correction tara tare la aduna oiba sida madugi majority ahum thokpi anina aje mai mathakta thari se prama facial lai khana ba yai hairagadi chief minister gi mathakta su yai aba adu di governor digi loba assembly digi adu lobo khotpi gi darkar du leite aba aduna adugu migi area da adu de maduna ngasi maloina khana gi rasu asigi lok ayukta ek se semdok taba yadaba mayam am lei adu mapu phamma challaga hip challi haidana charan badang di hause aba lok ayukta gi chairman khalasi aduga member khalasi aduga case kaya murup se public interest di ge joykumar makna ade NOBOKESHOR na case kaya tharpa yare maram chari di why not kari lawroi adagi lok ayukta na pass tori ba khoi ge preliminary investigation tawbgal loina tolop nonglop khara kakthak khota mai ngam khara piri aba asi horakpagal loina na special court ta mungla kadorimni aduga corruption gi special court ti hana su lei aduga lok ayukta gi su leini adu ani du sarkar na tongana thangwadra hana ge court ta punjin gadra bardi tongana thamba pai ai di corruption gi da session court ta punchili bese corruption court ji koi gi special court haidran lari koi gi prevention of corruption act ki makha lingba ata masi session court ta punchin ba aduga hojik masagi session trial mayam tawnana ba aduga district civil gi district court ta mayam tawnana ba leibasida atoba case mayam hapchile ba koi manipur gi se adu da natana matang saring da even judges singna nungai tabasu khara fil to ba koina tayaba kari no ibu aduga session judge amada special judge ahum mari hapchile taru aduga mogi allowance ti pidre adigi maru hoina sida hai hobi yabse maru oina ma staff pidre magi steno pidre bench clerk pidre staff mase matang charing da aina haining bamna high court of manipur na manipur government da koi sumba koi special court sing sigi tongan ba mi manga trok staff sing si hapu haibigi machi piraga thagatna chahi ama ani gi mamang da lei khare ba one of the restaurant on haibi matung madu government of manipur na thabak to onthok ki dire asini chingba mayam chu ontho eraga aduga maroi na na hoji ki da point da la aga lok ayukta ga maril na ba special court bichar to godarib se machi di tongan na masi tongan na thamba mathok tai lok ayuk ki damakta masi da khoi trial to ga da court se tongan ga dam have ne to han da gi su protection of corruption hai tare
1988 की एक्ट से मखा स्पेशल कोर्ट थी है स्पेशल कोर्ट मनपुर लो यानजनरग लेरे है थबक सान तौरे थबक निथि पांथोप गमदबी ममीदू ताई है मतंग ओजा जोयकुमार लाचंगी से अचौ अचौब पोस्ट की ओजाना सेमदोक मथौ तारी है चीफ मिनिस्टर गुम कैबिनेट मिनिस्टर गुम डिपार्टमेंट की हेड गुम करप्शन की चार्ज तौर करमना ट्रायल तौगदगे है अचौब क्वेश्चन दुनी लोकायुक्त से ओनली वन आस्पेक्ट है अतोप मैम एक मैम लेरी करम है अतोप स्टेट्सिंगददी चीफ मिनिस्टर फाव कोई जेल योबगी वाफम मैम तानरे मणिपुरददी मसी ओथोप यारोदब जाला कोई चीफ मिनिस्टर की लेवल योरगदी याम अरुब फिल्म लेगदो मामर कमाई यंग हजी लाइव पोसी मणिपुरदा एंटी करप्शन गी वर्क तौबा बसी थौ पाइखपसी मसी ऐसा हाइजेगी मसी सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स समाज याबम ओरकपनिना मसी अराइब थबक्ति नति चीफ मिनिस्टर की सब चैलेंज म ओइदोरिमनि अदुना अखोइना राइट टू इंफॉर्मेशन एक लाखपदगी अखोइना इंफॉर्मेशन जी लो लोरग अखोइना चीफ मिनिस्टर कंप्लेन थाबा गवर्नर कंप्लेन थाबा मिनिस्टर थागरे अखोइ ममैद खबरनबो फोंबि यारक्त्रमनि असोइबा आराम मैम डिस्क्रिपेंसी मैम इडिंग मैम करप्शन केस मैम अखोइ याम थायेब नाउ हुजी लोक आयुक्त एकता अखोइना मसी विचार तब दंदी पीब तारगदी मागी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस प्रूफ सेम दरकार लेरी मसी प्रूफ दरकार लेदोइ जे अखोइना ngसाइगी लोक आयुक्त लेजरगजु मागी स्पेशल कोड अमा लिंगगजु मदुगी थागदो कंप्लेन दो आरटीआई दे लौदोइनेबा अदलुरिसे लोक आयुक्त से दा करप्शन तौबा सागी एक तो मधु एक तो चाहिए में हेंग्रदी कंप्लेन थाबा यारोइना प्रोविजन जाउरी बलो आयुक्ता ओके मसी क्वाइ लाइबक थिबनी मरमदि अखोइदा करप्शन तौरे खंगैसी खुदत निफुंफुं खंगसु प्रमाण गलोइना डॉक्यूमेंट फंगबजिदी चही हेलब मतुं ngakteनेबा हुसु राइट टू इन्फॉर्मेशन एकता अखोइना कनोमा डॉक्यूमेंट पियोना का थाबा मतमदा याम सांगना संगी तंगाई फदरगा मांगरे लेते है पीदेबस दुम याउरी अद इन्फॉर्मेशन कमीशन जु माइ तवम तोपा मोबे हाई कोर्ट तारिबा सुप्रीम कोर्ट की मतुं तोइबा मदुगे कनोगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट तौबगा से तौदेबा इंक्वायरी में कोका तो हलगा तुम ऐसे इन्फॉर्मेशन लेते नो जे लोशलो गाय तौरीबा पोसे अदुना असिगी लो आयुक्त एकता हौजी मरु ओइसे असिगी सही अमगी पोसे माइ बारम पीरिसे असि लो थोगुम चंगी नतग मसि छांगदोम चंगी अदुना लो आयुक्त इलेक्सित अदुगा हानगे सागी स्पेशल कोड मा एंटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988 की मखादा लेरे हाइजे डिजिग्नेट तव पोस्ट बिशप वानेबा अदु मसिदा सरकार केस अमंग से पीद्रीबा ngasa ene pasel labiti ki myam du moina tasena tawdi evidence prima facie proof myam du kanoda asigi prevention corruption ki makha laiba special kotabu nahana sarkar atha de nan try taw yare na myam taw yai taw loina taw dabni hana sarkar duna hadak je taw geta gadi special ko lairamni na hoji moina lawsaliba hoji myam je lok ayukta laktinga da laba bu da zu prevention of corruption ki laiba special ko se da moi thab yai na aduna sagi akoina hoji evidence proof document si akoina hoji moi public authority na mon su moto si public domain phongdok drabani na RTI ki section 4 gi matungina hoji information commission jam kalma mathum tari akoi praja na khoi gi singnebo yam ara mayam de lok long ni damakta aru hoji ase de si chief information commission ma lai aduga yamabada स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन से तराबो हापयाएबा ओजे आमबो हापद्रिमनी ओनली स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन ना केस में आमे सुद्रमा जो अवाबो मोदुम ओइदी अद मसी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन का से अनियम हापसम संगीबा से अरुणाचल नगदी मंगा लै नागालैंड गदी दुमो अहुम मरी लैबा अरुणाचल की इन्फॉर्मेशन स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन दु याम नहानी सोशल एक्टिविस्ट नि कोई दिल्ली दा कोई नेशनल चकांदा मोइदुम हाएबा ऐसा होजु सी एक्टिविस्ट में आम यावबे खोबे करिनो अमखक थमग तौरिसेना अदु हाना की तसेना थबक से तौरगसु नेम चेक तौबो नोमिनेल होइना अदु हाते की अनोब गवर्नमेंट से आइना ममिंग तेगे तो होनिंदे ओके ममिंग तेगे थबक तेगे तौरगदी तौबो याबे नाम लेरिया दुगा कोई स्टेट इन्फॉर्मेशन कोई कमिश्नर दुदी मणिपुर ददी खरबो हेने यामना हपसन बय हाबनी मथंग मथम से इलेक्ट नाइ ओजाना बगिसद लाक्से ओजाना साइ तापि याम इंटरेस्टिंग होइबा एरिया दा कोई फ्रेश ग्रेजुएट मैम मा हारिबा कोई करप्शन मुथतपगी केनो सेदा नत्र हंथानबगी ड्राइव सेदा नत्र मूवमेंट सेदा मसिदा मसि इनकॉर्पोरेट तौबो या हाबना मसि करमना फिट तौगदो नंगासाई कोई लोकायुक्त की मतुंग नदी मेंबर ओहुं खक कोई चेयरमैन का मेंबर अनी का सुमायना लेखरे मसिदा कोई करम यूथ सिंह से इनकॉर्पोरेट तब याबगे है सब क्वेश्चन अमा लाक्तरी करी करी तहन यान खम हजिकी अखोई तबने जुंगा साइ ताकपीबा जस्ट सेशन जस्ट दुदा करप्शन सेल की जु हेनबा अमा की जु हेनबा स्टाफ ते पी दो अरमाइन तौरदि फंक्शन तौर आदि यारो है जे अदुनदि यामना मागी डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड टीम ऑफ पीपल्स रिक्वायर्ड आदि कोना पोटू यामना फजन पुखला मतुंग स्ट्रीमलाइन तौगिबन मौंग इंटीग्रेशन तौगिबन मौंग मखलमनी अदु हजिक इनिशियल स्टेज दि वी नीड
a special group of people who are specially trained Okay. to deal with this crisis. Madam, the ports in Nongi Paina Daba, power label later, Mayam, deal talk, I am line at the Tawar. Aduna, Nasagi, you'd say about 200 to 300 young people, Kalaga, they have to be trained more than the police, more than the army. Aduga, with moral values, what is the vision of Manipur, what kind of Manipur they wanted to see in the future. Sigi motivations, Mayama, Kuyangan, Dagatai, now, sale the hang. Makoyam voluntarily, Johan Bayuara, Tragamasi, post in a hang, no, they have to be recruited. Okay, Post grade Tobum Dagatai, Adigi Madugi Commission, my independent, sale the independent commission, Torupa, Sakana interfere, Tobia, the independently function. Kamain Torpuyani, Aduga meeting the Sumadugi board member, Dan my directors, boards of directors, Kanagana, Woigade, Hibasing, Dagatai. We Adu Pazana Koina Kidang problem Legadi, Akuma Pandigi consultant neck way, how to design anti corruption sale, interventions, Kamain Togadagena, Moina Togwe. Now, Howzik Akwigi, Honorable CM na my sales hang to Ena high. The sales hang to Oganda. What is the budget of the sale? Sales budget like 3 So we need to develop a budget. 5 years, 10 years budget. Recruitment different countries experience police vigilance army Laura systems already very deeply corrupted rotten Madugi apum madu moin pushale madu different country ki experience ni Canada ki karigi me aduna hojik akoina government sidaida aidi hanagi government wagera hojiki government wagera akoi hanagi CM wagera hojiki CM wagedra animakta akoina appeal tawjeningi si akoi this is possible to transform Manipur is possible. Okay, magi political commitment daga tai say for example South Korea I said only transformed Taurisi 1985 after Gwangju uprising dagina. Okay, Aduga South Korea the labor meetings na Manipur gi meeting dagi hena yamna haisingba tarik haibusu nate. Aduga South Korea the labor resources me amse si Manipur na tab nate. Aduna akhoi si karigino singamdri je. Okay, Haibusi khanaba kanche da finally it is coming to the political system of system. India. Okay, political system, political will have no matam pungai rabzani line am tang ha. Public servant ke asset lok thok pa harip se magi section 44 makta da yauram me LOK LOK se hekta ba hubaga wasa khariba mi sing leriba mantri oiba adigi officer oiba adigi IPS ICS IAS na chingba punamak se magi asset lok thok pa gi ma masana dum yaujare masi government to Manipur su tawrakan khali aduga ngasai ge inquiry matang da kitang subject to correction amana even chief minister bhauba लोग आयुक्त की अच्छा के कन्नड़ उत्तराखंड तो बदु मायना कोई अहुम टॉपिक अनि मेंबर से 2/3 ना मची खना बच्चों में ना हायर गति चिफ मिनिस्टर बहुबा कैबिनेट मिनिस्टर बहुबा की मतकता इंक्वायरी तो गति नमियाबा मरमदुना अरोय बदाइना अपील तो जनिंग दी पैसा तिंगना वोट लेपतना करोड़ कया तिंगदना एमएलए मंत्री कार अबसु मधु पुनम गतो प्रजाद कथोकपनी हाइना लौरगा हौजिकति की हौना अनौबा गवर्नमेंट 2017 दा लाकपसे मची ओपोजिशन ओरो रूलिंग ओरो पुनमकना प्रजा की दंत कथो करगा हुजिकतगी दी करप्शन फ्री ओइबा सोसाइटी म ओइननाबा पुन्न होन मिनरसी ओके यम फजब वाखलोनी कोई गवर्नमेंट सेमबसु कुइदबनी मसी कोई थामखाय फाद्रि भातारे चयुल अनि फाद्रि पदुम लो गवर्नमेंट ने मरमदुना हाइरबा गवर्नमेंट सेना हुजिकतगी थामखाय फाद्रि गैसिदगी यामना करप्ट फ्री ओइबा मोंगदा ट्रांसपेरेंट ओइबा थबकसिंग पाखलगा सखिबा तारगदी चही अमा फार कांदा सेमदोकपा वागदबदो हुजिक सेमदोकनिङाय लेत्रिङाइदगी हौखि तारगदी मणिपुर से सोइदना अफबा खुई करप्ट फ्री ओइबा सोसाइटी में लागलिबा चही मरी मंगा से सोइदना उबो फंगनी हाबनी ऑन देन ngasi wanadi manu honagi thamse matang saida lesion jarge ngasi ke thamse ta ojana bagi sor jajo kumar amadi oja man ne lengbir tan tharom si bo thawa happy kebam de mapung fan gi damakta oja hum bam kan thaso modok chari appreciate you joining masine ngasi ki manu honagi tharom ngasi ki edition se karam to bi khode khan bir pya gani khoi email id impactvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amade feedback tha bir pya gani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is NONGTHOMBAM signing off. Kurumjari.